çavê wan li rê û guhê wan jî li benda mizgîniya serbestberdana zarokên wan e. Ciwanên bi navê Abdulazîz Hec Elî, Remadan El-Hesên, Diyar Umer û Ehmed Ferhan ev neh rojin girtîne. Ev ciwan di kampanya El-Tunsa ya madeyên xwarinê de kar dikin û bi armanca vekirina beşek nû ji kampanyaya wan berên wan li Şamê bû. Lê roja 26 Hezîranê her 4 kesên ji Qamişlo li herêma Şe'lan li serbendeka kontroleya hikûmeta Sûriyeya ve guhêz hatin girtin. Heya niha jî çarenûsa van ciwanan nediyar e. Dijwar Hec Elî yek ji malbatên wan girtiyane, bavê Abdulazîz Hec Elî ye. Bi gotina em ji rejîma Ebasê xelas bûn, lê hêna ji girtin û bûyana xelas nebûne, daxwaz û hêviyên xwe tîne ziman. ما يقين نذكر أما جفي نظامي خلاص بنيان إيه بيشتي قام نظام بعد شو أف نظام جنهاتي جرك إصلاحاتنا بكين جرك تشتغل خوش بكين جرك بين أف إنساني سوري دي مثلا حياتك يخش الدرباس كين جي خندني بي شي هجرج رفاهية بي هجرج عيشتي بي يعني جرك دست بإصلاحها بكين تشتغل خوش بكين أما تشتغل خراب جبين كرين جاردي وخورطا بقرن وعالمي بقرن وتعديل وابكن هيفين يعني انا جفيد حكومتانه قلت تشتي بسكنن قلت تسهيليه بكن لسوريا روحاتنا جوهرتن لهينا سيستم وهير سال دجي حمو بك هاتيان ونمازا كردان وكخمايا جاردن ناسنامتنا بن بيكرن دوان دمين داويدا بتايبت هزين اولكاريه ينگريداي هاتشي جاوي خول همبري كردان سور کرنا وان دگرن افجی برای رمضان حسینه او داخواست که کو برای وی بسوج سربست وره بردان. برای من حوالی خواه چوناواش چامه جبو تجارته هم استفتاحیه تونسا باجار شامه بو دم گرتنا واجی روزا چهارشنبه بو پنجشنبه خبر هات گوهاتن گرتن گرتنا واجی سبب چیه جبونا چیه راستی خبری میشتنه یعنی حمله کلو تایبت جبو کردا بیگ آنینن ام منظمه مثلا ما بیم رو واد سکنن ریبریا خسر چقاسی لسر بسکنه امی کیف خوش بانا دو جیسه کردن دن این تمنی وان دناف برا پینجی حیا هفته سالیه ده لدورا زور آوایا شامی هاتن گرتن حیانها بدهان کس بێک و سوجێ وان وەرە ئەشکەرە کرن و چارەنووسا وان دیار ببە گرتیمانە.